Resto na play ya di ceng. Wah, di sana ceng. Lo kaje merek masuk nongkrong pokoknya. Ya si traktir lah deh ku ya ceng. Napa na? Itu tak mesti ditulis di bawah. Napa no ang kelinga lo ku traktir kak? Deh itu ku mau selapau. Mau pandang ente lah deh kasih dingi ku ceng. Kamu asal sih kak agak selapau. Tuh nggak kaye. Lo ka traktir ko. Tongan, Tongat kak. tak selesai ngawe sedih cekui kalau traktir kak. Pak mana kenapa na? Curiga kak sedih. Aja nih curiga ku tuh. Minta to pedih lah deh kak sedih ngiko. Tapi na aku tuh Cina. Lo kak Cina jauh kemapa sulle? Napa jauh ke kurate? Traktir lah deh ko. Ya boleh. Tapi dia sedih yakin. Mah, si Rona na eta pelosi mah traktir. Agak ngare sih kenero. Kati-kati ko boleh apa sulle? Aja sih mau bagay papa ada makun reye. Liwa lele na. Yo, maga nih. Alina topli traktir na. Alina topli wasessa. Makku tu idi masesa, pa idi matajeng. Gati-gati no ha. Iyo, taruh emang senang. Hah. Perlu metong pedaki ku jauh pagur ku sebarang. Mana pi metu, kapag kesempet aku pagur ko. Iya, megalak ada tu hatta lo napak guru aku ro. Mana? Itu nih, iko mi, lega bawa ke daerah aku mau taruh. He, aja na pala mo gotangi. Pak Losi ko buang nga. Na gara-gara ikaw mato, pa gara-gara ikaw mabuang. Gara-gara iya sih. Gara-gara ikaw mema ha. Patapa mo pitanga caming. Masela ka tumi tatapa ko. Jadi mabuang na. Berarti tapa mo tu falay na polay? Iya di, tapa ko meto na polay. Paon na, buke osing. Tapi maka kuange, cantik nak tu. Gana cantik. Ngoni wasa, maka dah cantik kak. Adi, cantik kak tu. Ngoni je. Tapi Ceng, ku perhatikan ni. Ku sedih pedek cantik tu Wita. Oh, tak sela-sela nak tu ya sedih ku mamu lemah aku naruh na ganti-ganti. Wah, mana kerja tak sela-sela si Ceng. Tanda tak sela ki. Biasanya aku magalau aku tu temu mak bicara. Madari tu pelo aku mindreng. Wah, iko Ceng. Sama na tonga bisa baca pikir aku. Tanrat na tonga na si besti lada ki. Papa Balu. Oh, Papa Balu. Tegi jo ke Papa Balu di gaga menu. Hei cok, kemahe? Topelero, wasatonen na paju-paju galung. Capa apa anak ye? Iya nasa paju-paju galung. Kagak itu paju-paju galung cantik mak kue. Aja nama kok nana seni ya ro. Iyo, cantiknya daki. Tapi lape-lape cedelin romute. Pak, nawilo-wilo ki sedih. Nana ye, nele-kele ka Tapul kami sisa ko pasianre ko pa misa tu gari Iko, aja sih peto-peto rimaku tuh nana Ih, tau ku mitai. Malu apa tonga sentre matana. Nasa si pada sentre mataku. Jo na, untung nana. Halo Mali cok. Babalu ihe deh. Kecok.
Maga kok. Dia itu tama-tama. Marah-marah kak tadi itu. Pak nelek-elek kak. Marah-marah. Nana seneng ya Ro. Namun anak yang jelas marah-marah kak ha. Tapi ceng, BDW ngomong-ngomong, Dendre peseding utuh dah kue. Nah deto ngeto haga persi buamu mita ki. Deto ngeto hamisa malaki minumang. Niga meto we suruh ko monro tuda kutu. Iko meto tu lo. Paya deto nang keseding suruh ko he. Iya ceng, demeto nang kamu suruh kak. Tapi sebagai teman yang baik, harus saling membantu. Makanya juga kado aku kue supaya wedding maring-ring aja mamu. Agana lo maringa-ringa aja maku. Jok kamu sadi parepai. Ita nih temuna nana ya kung kenapau kebon na. Tanrana tona den nang kenandra bangko-bangko sekolah. Iya, demeto nang kaya wanra bangko-bangko sekolah. Kuiko, nulit apaliwa ega tosi muanre. Paliwala ada sedih nakmu. Ita nih mana nak rota situ tak perlu babet timumwe. Ih, masa marah ki? Na tadi tidak ji. Aja nah hame ke baca-baca amu kutu. Kedi mo alay. Tama mo lang ka ropo, macina ka sedih mah cepa-cepa. Ya, kumaku he, ini baru besti. Tajam nih waleko. Hai, siap buku sedih mati pakaran nah. Tapi nak bawa kae. Tapi untun nang kama kaju. Udi pala lesu bola. Oh. Tenyi ka pata jeki ro. Aga sina pegoki ku kanda manuku ro. Oh. Lo ni tu meno talo manuku. Dena ni coco ye. Oh betul Jeki. Haha, iko Pak Ustaz. Musila selengi toki sedih. Agak guru toko yang bersalah ku kepole. Ingat Pak Guru ku maku tuh. Mak bersalah ku tuh. Aga mo ala kacaki baka manuku. Loko ti ko meno talo manuku. Fitnah nanti ku Pak Ustaz. Melewa-lewa na sedih fitnah. Asa buruku pudang. Maka de fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ngerang-ngerangir Pak Ustaz. Paya ada tulis li loko macam ko. Ye, fitnah. Aga na fitnah. Nama nasa ko ita kacaki baka manuku. Pasti rom meno talo manuku. Selepahan nanti ku Pak Ustaz. Ang kelika jolo jelas kangi. Iya jo ke kue de. Loma jo ke paler ke telo menumu. Pa iku pesi kore mana tahe? Hi, aga na salom palay. Na talo manamua. Iya, telo menu memang. Tapi si salah tuh telo menu komba si ba telo menu leye. Ada domet pengalamanmu iku Pak Ustaz. Pengalaman ku tuh. Lo si kutiku pak donggo kak. Aga si asa telo manulay. Ya magana na telo manulay ye. Tadongo pulo bawa sisa ko tuh. Mawe itu pemice maku tuh Pak Ustaz. Engkau nama nule mah cek kue. Jadi waseng telon sesa. Yang piloka paler ko. Ha mak beli ko. Lo metomu tuh meno telo. Mana kue masak ma beli Pak Ustaz. Kudu tepe. Bila mikirnya telomu. Tenaga kurang. Ku kurangi. Kempe dua mah tambangnya. Ha sembaratu iko kutu. Aja tapi emosi Pak Ustaz. Bilang jelo telomu. Oh iya. Demeto mata gak kurang ya. Untuk mengganti kalesu. Sandanya deh. Pasti kata lo aku mau ala pata jeki. Tuh, kejo ko pata jeki. Kempe dua he. Oh. Nggak kena. Kena lele ko pata jeki. Nggak kena. Maga nih. Nak kena tuh? Lompo. Palaring. Hai, pata jeki. Apa keren nah? Lebih ke kakak cemeh. Napa pesel. Lo kan bawa tinggi ngani ye, ku gardun nah. Taruh dulu apa kadaku kuy. Capu sih. Capu tuh Pak Monre. Ku macam ni capu. Taruh aja Monre. Peku carana lo nikmati ku dayan re. Bodoh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Baik, Pak Ustaz. Gala na meta jembo ampe na Pak Ustaz. Pak natira si Kak Aga-aga. Terima kasih di Pak Ustaz. Heh, tanya ikut tirang Laku rasiri. Lele mani majepa jarina. Depa idi ya sama tu idi lo nareng. Apa aku sedih ku hatta monro. Iko je maku to Pak Ustaz. Ku tinyi ya lo moreng. Aja was semua depel ada ku sedih ku. Abela-bela ku kute. Pagi air bawah ki mutaro. Iko mi. Mereka tahu sapi saku menganui. Tanya lena salah. Iko majen celada. Puah, newasi sapi sana te. Alami sapi semu. Doko do cempa. Ku perlui. Siopa kali. Wala to hafa sapi saku. Depa ada iko. Deka sejimu. Pamanyenye ko. Ku menyem joko tu dadenge. Kakak aju ngalan di mau pula jok bolamu. Kebetulan boleh kak darah nak. Oh iya deng. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya deng. Cocok nih. Lo metoka suruh kisele kama balu. Pa iya lo kam gati lesu. Angka ma pego ku sedepe bolai. Na kebetulan mapa yoker matugon niwi. Misalnya tuh iya aku yoker. Dawile peratan na jokka. Oh iya Andi, iya pas lagi mak balu. Pak kebetulan selesai mana nih jam aku ke bola. Oh iya deng. Mapa nguju na pala lesu. Ala pala juta. Iya. Lesu na pala yolo di. Nakatapa lo ako lesu. Jadi ya, agak piwala monrok kwe. Onro na kutu doangi sapi saku. Fadega na doang. Si jalim mo ko si jaling. Ame wedi mo ko si jodo. Joko na pala di. Ye, ani, sembarato na panapokuro. Iya ani, sembarato na pakuro. Iban sana ye, do di reno menjadi jodoh. Ikuloy pereno angi mat dongi. Cocok, pak merkosak dana. Namu Pak Ustaz na lekele to na. Deto nga na tu gaga angke ku monro lino. Andra ko tu Pak Ustaz, lo kaya lesu. Heni, taji na Kene ka jumu Dulu i. Maga na seke na Kunyi nga maseke. Iko mo rin lao. Wah, cek je. Meja, tujuh kena. Agi kuma pesulle na. Pada tongko atama kun reye. Liwa lele mu. Gini beti mano kok. Ikut opli traktir nah. Ikut opli le mano kok. Terus taruh nih cede tenaga nanti mumu. Mau pagi metu menu kerati. Ito niko. Depo mo traktir kina. Lele ni ta ma tuturan. Ikhlas meto mo kerja traktir kak. Kude aja bawan na. Deh pak, deh kata mano kok. Ya aku masalah ikhlas nah. Ikhlas kak. Marino lak dek aja Yang pinelo kama traktir. Paseto ni ada miklas. Paje bawan ni. Tapi ceng. Mana kita pelosi ke traktir. Lo kas ya kak lulus aku ceng Papa nentuan na. Na lulus manik kambo. Naliwa sediran nuku ceng Pasi pacet deh kepi. Na dulu lulus. Berarti kan joli ko tuh. Pasi pace deh kepi na demo lulus teh. Hai, siri-siri kesedih makli ngekui ke ceng. Nah kalau aku mesiri. Yang jelas lulus kah? Ya Tommy kan joli pak. Papa masih koli kok. Sandai nang kamu pa masih kolo. Boleh kamu kali cek di. Pak maca kasih gini kok. Itu makan muka laca kak. Seandainya dia papa masih sekolah. Tetap betul makan joli. Pak mapamu lagi sedih kelas di si kelas. Setiap ranking atau tetap tace di bawah monrimu. Tembok tong di bawang. Jadi memang baca aku tuh. Yang jelas lulus suka. Celong ngerasa sukses nih bos. Senggol dong. Upe toh aku sukses kok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oh, Pak Ustaz. Oh iya. Mage lo, aku buang aja mau kotangi. Hebat tuh dia rami ke di Pak Ustaz, Pak. Oh gitu dah angin. Oh ditila tuh jatuh aja. Hebat aku tuh. Lo aku solain ka derai. Jebet apa macam Pak Ustaz? Pai di sana. Itira ke duit he. Asalan kakak boleh. Ketu dale. Dale aku tuh. Dia temu lo jok kasih makin reng. Wah, dia tuh ke papa Ustaz ke deloi makin reng. Paloi na setraktir kak. Engkan itu duit apa asa dia? Iya ceng. Nah sih kalau makin reng. 10 jampe sih serem tuh timunna duit. Cepat nih yalon jampe tapi ya sih satu Pak jampe Ustaz sih. Taman gati Pak Ustaz main burka minuman. 2. Kalau tau kayak buretone lemu. Ya apa wajah maneng. Ini saya gati. Kedera Pak Ustaz cek deki na buang. Sekedera amak ke. Keduk ledo. So gua. Sila kedera. Ramah apa nih? Air kedera. Nana aero. Mana kemagun rumahku tuh ka derai? Agak kedera makri pergi Pak Ustaz. Na mesa mina sipi betul se. Ledo. Lebih sulai. Lo mesa ni pada cengi. Pemagan rumah mapaku ro. Sabana nenekmu punna. Keminuman mo. Iya apa macam Pak Ustaz? Pak majamit to nih. Masalamit to nih. Tepupusi wajah sisa ti minumangnya si bagar dumu. Dia kamu udah balu. Tempo nak bicara. Sabana mega duina. Ya meto matu ko demo aja itu. Napa mulo gatuk kue? Wah, magana Pak Ustaz sih. Lo si gatuk ki. Kedui ko ke Pak Ustaz sih. Siapa lagi ke Pak Ustaz? Mawin atau macam jarang sukses. Pak temen di sekolah aku. Tamu jadi aku kelalet teh. Patah selesai lagi sedih kok aku macawe. Paliu tak agak lama macai. Iya Pak Ustaz. Liwat tak agak lama iku macai. Tanah macam eki. Naliwak mana galak mau apa kereng. Jom kere Pak Ustaz sih. Pak Ditya oleh puluk kok. Mega baca lada toko ku tuh. Eno ni minum amu. Napa kamu aja? Santai dong Pak Ustaz, santai. Dia ti macai. Lo aku magati macua. Ay nap le lo tu di ceng. Lo ka jo lo ma kunci gemek. Pa malampe sedih gemek kue. Ni ama kekwange. Misten itu harus ka rapi. Harus ka mas setelah pejabat. Pa mawe nama cejarang sukses. Itu lo toko man rama cejo ma kunci gemek. Pa mamulin itu malampe gemek mute. Mon rebawa na serangi utu. Gemek ku semasa lo naserangi utu. Nesosok mas sampo. Ikut om itu. Pak Cice si ulah mas sampo. Joke nasya. Dia melo joki ya. Wajib le yang apa joke. Cina pi wajai. Les pa metu. Les metok ko pala dah. Iyo meto mak je itu tuh. Tanah metoki. Aga ku iya nak atu Pak Ustaz. Wah, masa mana? Les ko metu. Pak Ustaz. Mat pi wajai dah. Paloka jolo ke kurate ma goncing. Jadi teli macai. Pau jampe to ngeti ya ti mumu dui. Yo kau lo dah. Majampe. Les metoko. Pak kode. Iya tuh siapa ko? Oke si Pak Ustaz. Sande di macak sama luron na bos ro. Menastani karah masih bawawang. Iyo, sande malur manki. Tete ni pekala. Kerik seding. Pasti pada magenkin na ero. Apalagi nakala kionang. Pokoknya harus kima ke balai bos. Baru-baru tona gabu pemen nah. Langsung menkia nakala. Siri-siri ku seding iya. Masiri itu masiri kuro. Niku itu macilaka. Kamu niko gabu pema kidi. Nikala maku kihe. Seding leku cedde. Mer ko gabu pema. Oh, pegel-gelor betema bicari ku cokeng. Baik mentu tu pasal ada ka gabu pemeng. Aja na pala menjoro-joro ka. Lo kementer meyo kasih jagru. Bawa. Joro ka?
Mana kepala ikut malah gay. Jago mana kamu sedih ngalemu? Ya sisa play meo kue. Dia berani meoki bos. Itu nanai. Joro-joro kak. Tanya ya bos, alena apa mula? Nasi ngam cilaka. Cilaka me toko ha. Aku maseng. Apa sih ni? Tambah aku tuh. Tegi bela jokla pampang. Joko kira apa selle bos. Ada piga agak hatta lesu. Oh. Juga sisa ko play malingkat oleh yolo. Iya bos. Teh duit. Bye. Bicara di ini bos. Bos, lo toka play mace. Lo kamli gol-gol lah. Pameg mawita di taro. Yo, joko no. Aja sih mau tengah. Iya bos. Iya bos. Bye. Si runtuk si kina cekeng. Si bawa ke tanah lupa. Apa kira-kira itu apa anak-anak ya? Si jagru lada na ya si cengel apa? Cece le ke lema paku. Tapi ceng, detana cerki bos ku si jagru si kijolo. Wasana cangi metengah. Wah, dia mah tuh harus piolo wala pelajaran anak ya. Panas tengah mah kamu tuh minta kualena. Wah, udah cokeng. Udah teri itu malaikat pelajaran. Mata Andre Metoni pada disengemu. Jangan meg baca amku tuh. Jolo cekeng ini. Jangan makan jolo gitu. Lombang wasti ka tuh. Ah, teni. Sopo na kena. Tor lupa apa ke Meto. Semalam kemau rina cokeng. Di ke bawah na kena. Waduh. Oh, kagak tuh. Dia mah pakaian. Hah, di sini kena. Cici pita. Iku sih kena. Ya dia penengkah. Lo aku kena lur kok. Cekeng, pekena tona. Tapi tambahnya si kata Iku pampang, mam tengah lada kah? Tengah kacang, Pak joli-joli kah bela. Tapi metedah tateku. Wah, gede nih ke sita Aku sih aseng, jeli-jeli kenen apa mata dataimu? Hehe, teku joki kok. Yol kaca, sorry. Ma pripri ka bela. Minggu puluh jawab bola. Laris lah rahma ero. Dia mau gak kecil? Dia ceng. Nanti jok nama lintau oleh bos. Bos nala alis we si runtuk. Laba no. Pak itu ala mulai mewak aku cilelemu. Na pandangin telade ka tu ye. Hah?
kencam itu boy, wih. Magi, mulai mupa? Sebenarnya boleh mupa, tapi kebetulan mega tu lu jamu ke bola. Jadi pema pesisir untuk. Tapi jadi pasaku, jalan mu cerita ku tu, kede metoka ki ko dah. Pada tu kede metoka ye. Sibuk mak. Tadi muka apa bang eh? Pediri kok. Kecata Pak Ustaz sih. Capu Tony sana. Gini lah rahmat roh. Diga agak lesu sih kue. Tengok nah. Pak Ustaz. Yol ka play ale sudi. Pak de pun puru pandre menuku nah. Mawe ini labus so he. Nah anak iya. Naka tapal ako lesu. Wajah ya Allah minumamu. Lah rahma apa metu aja Pak Ustaz. Paling lo traktir kak. Ini play tajeng di Pak Ustaz. Paling gua tengah nana ro. Kale solo iya. Aja Allah lesu. Pokoknya aja mu lesu kena poro wajah ya ro. Awah, ini no setajeng Pak Ustaz. Awah dulu ya. Gue jok lah rahmar. Tengok nah. Tudah nih Allah kue. Iya anak pandrasena anak. Pokoknya dua pas aku lesu, kau den poro wajah ya ro minumamu. Awah, anda sak tu ya Pak Ustaz. Main ku digarah malesu. Magna iya. Oh, kau digarah lesu. Upak ban niku iko kue. Anda sak tu iya. Aduh urus itu. Kini borah mak. Iya. Teku boleh iko. Metengah lade. Mana kerja aku tu nemu po? Nawasu pura no pudang. Maka dekalo kau kemana goncing? Ma pelek metengah maku. Agamu memu goncing. Mu goncing tu menrulu ya wamu. Nulle meng. Den aku tu ceng. Metengah ka pak. Si runtuh si kawan apa remai kurate. Terpaksa lah mana si pelajaran. Mapa mula na buana letu bosna. Wesu mana? Oh, pekku mulai. Nawasa liwa aja kau na bosna. Berarti jago muka ro. Pau kala mana? Yang piceng. Aja mu apa kai ko? Liwa tong tu jago macam ku mulai kala bosna peremangi. Oh, jelas. Aja ni jago-jago kutu. Wajah ni Allah minumamu. Wajah cenge. Waseng iku lo traktir kak. Aja ni malah pelada sadamu Pak Ustaz. Pelan-pelan no. Namanya kan duit kue. Oke. Metelis na ceng. Pama toka sedih. Bukan mai. Ika anon na tu calu berarti. Pak Ustaz, ya sekali lo. Aja dong sesungi. Alamane ni itu. Kong kelabina. Pak ma belanci kute. Ya sekali Pak Ustaz. Ye, labor. Naganda-ganda duit na.